حبيب الله إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amna wanjena kwa shira on program ito ikinyamurungi program y'obusiramu live aha on TV West Studios omtebekanisa Ankabrijo and Hawasali Musa kandi lizoba nyinemo Sheikh Muhammad Ali Sururu kandi ni imam wa Masjid Alliance Al Nur omuri Kakoba mbar nakwakira se nashimira kuba niwe webare kunyakira. Amina tarama salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bite kama nzenya kire mwena abarga kusare juma akamba myengu yabatambura kurunji munonga abaru yanshasha nemwe kandi abafera tugirango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bite lizoba nebiro 17 kweso kwa Dhul Hijja omwaka 2026 kurujira aha kalenda y'Ekisilamu. Ekishunge lizoba nebiro 13 okwezo kwa mukaga omwaka 2025. Yes, bitu mnano wanje nimbatangirayo long weekend nomanya weekend ebire kimwecho na kibire kiriyo tubire turiabo kugashura kandi enyama atubenturuga Eid ya Eid Adha yo kushara ebinyamisho kampa myengo mushazire kampa myengo mushemerera n'abantu bona mubesire baneiba nace inshallah ta'ala bitushabe mnonga okureba Allah subhanahu wa ta'ala kandi yayikiriza ibada yitu kigamba hoje hamwe na hadith hazerizoba anaenda turebe ahanshonge kwatirine na emiringo ya ibadat ni nyinshi mnonga ebyakubasa kandi kushisha umishaho tukubantu egitwaho kwashira mu ndogonde kandi kankwasa kazindaro tushobora ibadat nchuchi kandi Qur'an na hadith nebikigamba hoje. Naam, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kubanza ni msima nyamhanga go yatamagaraga izoba kushanganywe ni warukundeba turiyo mbahurire kandi turuho abonshobi apana turuho abonshonga mukama ashitiriho kusasira kwe mbe ni msima kandi ngaraka mutendereza n'amatenda marunji ngakutenda nawe kandi ngaraka nsima habukingira nari ebirungi byatereza ubuno basobota bicenga ubuno basokubona bicenga ubuno no bumanya ubuno to kubumanya konka kirungi cyo kubanza cyawe nanti no kireba okiriyo mujurizi ngo kiriyo ohurire mbwenu ajatawa umushonga zebirungi bya Allah byatuhire umuntu yatasimire ekirungi nari ekihembo cy'amagara mazima nurya mbwenu nuryo muntu yayangatansa kandi koko yayangatansa naro mutima gwawe mubashanga yasi yakushara na niguru yakushara ahashonga ya ibada Allah subhanahu wa ta'ala natugambira mu Qur'ani narjaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim najantu wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun mutarahanjire abantu na nemijini okwiyaho illa liya'budun okwiyaho kubasa kumurana hati enshonga ibada najiteko mu rurimi oruto onyankore no kuramya worship waramya mukama no muramyotya no muramyota umuramya umunjiriki umumbereza kushanga ngo oyine kuramya mukama arahanga akakucenga ukamucenga akakurura kandi akagaruka al ibada erimwe miringo nkeshatu narina ibada yo kubanza haro ibada zitukuma ezizire mandatory nari ziri neziteka tubona ibada zitari ziteka ziri nyekundire konkati tubiri tuyo ya nyekundire kiri tubiri turi mu ibada ya Eid bingi tubikozire abamwe twatunga mu empera abandi bazo mu hijja konke kibatwire okucenga n'enkirahanga kiyatutsindikire kuba omunsi gitukore nkoko kureba omumpagizo obusiramu ni 5 Nabi sallallahu alaihi wasallam natugambira ati bunya al-islam ala 5 ngo empagizo obusiramu ziri 5
iyo kubanza nayo kwikiriza ashhadatu an la ilaha illa Allah no kwikiriza ngo mukama rahanga no twine kuramya umbikire bo kuramya wewenka ya kabiri iqama sala nuksa irizobo no rakatano twarugwo mu kusara twarugwo mu juma kandi sala iri mandatory niteka taro nyekundiri okwiyaho aborahanga biyasa akasasira ba aho kuba ni yes oine kusara worire woti na wo byami nchiba kirungi uba ne bari yiteka ushimire kusara aho howe yakashatu yakashatu no yakana nizaka ukayo muri yebyo rahanga biyakwerizi yakatano ni hijja yiturujire binji bagenzura mu hijja ninza kubanza natabarusiyo abariyo no barugayo akuba batanshire garuka umurika koba binji bagenzire haji musindo nibinji mwe nabagira kuba yishika haji musindo cyanteseka njagara kora hijja mazima nsaba Allah ayikiriza bagenzireyo kuba akwikiriza ishara zabo kuba bahikirize itekeryo mbenu ibadezi iyo kubanza yo kushanga ngo iri mandatory twine kujikora no twenda na twenda hawe nshonga ruhanga akakitekaho ngo akatekaho umunseje tubase kumuramya tubase kucenga ruhanga akubantu binje mbagenda bagira ngo nyewe nindamye iki konka waheza kucenga amagaraga we ngo ruhanga no yakutira umunseje wine kucenga ibintu ebyo ukahura rahanga umubomu bweye mbono bwa rahanga ariyomwe nyamunegere koko hajetawa ariyomwe nyamunegere hajetawa ariyomwe nyamunegere awenshonga ngutine chikumwegitaho tihine ari kumwegitaho omukisharo kweyi nkuwano reto antsara tugamba alhamdulillah rabbil alamin amatendo amarunji nagaruhanga arrahman arrahim ogogo musasizi owembabazi maliki yawmiddin rahangugwe kabaka nari omugabi wabagabi ruhanga arabase kubana aturamura akiro cyemperu ruhanga araturamure umukiro cyemperu awenshonga ntukimanya ngo kiro nkiza kuba kiroho kije ruhangara abase kuba natusharira mu mishango nari natuha ebirungi byabasa kuba natuhereza maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tumanya ngo mazima rahanga kuko yatireho okuba ntumuramya natugira ngo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ngo mazima mukamba ni wowe ngo tukuramya kanuwe ngo tukumanya ihdina siratal mustaqim mukama tushoborokiro umuhanda gushobokire mbwene batahi banje abaryokwe okucenga ibada okucenga okuramya ruhanga cenge ibintu byoyine gukora either urije either turije tube turiyo mu idi abenshi tukozere ibada yo kushara alhamdulillah akuba kikija eri entandukwa eya nabi witu Abraham arikuza kushara mutabanu weye Ismail konka ukwikiriza Ibrahim na Abraham kuyayerekere ruhanga kuba kamugamba ngo ruhanga abantu mwe tugenda tukora hajatawa tugenda tukora kuragana turaganitsa mukama nyo wampe kintu eki mazima cyo nacyo ranshabeneza kukikora ari niko koze nibagiye kwetema naziri kwetema naziri oshanga ngo wakora naziri oshanga wakora kwetema hagati yawe na ruhanga hata Abraham ruhanga kamugezesa yamugezesa no kubanga utayine mwana nomanya akatunga Ismail aha myaka 96 akabakuze na nomcyara we Sara akana musingo just 10 years emyaka 10 rahanga yabahereze icyonco cyo mwana kati yayebwa rahanga yije yakimuretera ngo oketema umukirete ntoketema kenda kukorere kenda kukereza umwana nuza kumpa icyo cyona cyo rabwenda mbene rizoba nyindo mpereza umwana wawe umunsadakire mbase kumanya ukwikiriza kwawe
Abraham akere ko kwikiriza kuyumura Ruhanga benshi tukira kugurusa Ruhanga ibintu byatukorire umanya ngo kuruntaragire wananka kuruntarindi konko yibango ikere ibada yoine kukora so omumbereje Ruhanga katuzahurita abana basigazi na nentama mbene ebireine kuba ibada yo kwereka mukama ngo mazima nutwikiriza ntwine kwereka ngo mazima ubikiriza bwito mu Ruhanga bahami yatuzahura na nentama nicyo kureba abantu berene bashara intama bashara embuzi bashara ente konka abinji tusisire ibada yo kushara ingabamwe abinji nari nabamwe nabwe aho kuba omukishara Ruhanga natugambira ngo utakwenda shagama yitu kushesha takwenda nyama yitu konka natwenda mu mbwenu okutebekanisa naro okushemeza embera zitu okushemeza ibada yitu mbwenu atuwuri okushazire okakoresha binkezi iyo kubanza bakuhire nkenyama ubase kugihereza abantu ati nkito ba imam ushanga bakuhereza inyama ngo gente yo kugabira abasilamu naro kugabira abantu bona babase kubaho nabo kibashemerwa naco yes ati abamo muri yitwe mugigurize nesho bi Allahu akbar mazima bakente ejo ibado gishishire ibada yes zigabira abantu bariye bona iyo waje kwata watanika kujuguza nti ogisharana nebeye oba yamba hotel kandi sharebe konka kiritano mpemo mtwaro kiro zingahi wallahi tukozeshe bi wodiyo kwe echo kigwire mazima wodiyo kwe ukozeshe bi uwo kikozere kandi uwo kikozere uyitise wallahi uyitise aho wenshonga ngo noza kwishanga niwe mirimo yawe yo wakora mukama nawe yakisharama ejemari neberi emariya haramu wallahi tokagifuna nirisho bi baba washishe yawe ya nesho byamari hata abakukikora mazima manyungu mukikoro mu nshobi aho kuba nitwe ente zo kushara ko mbagira ngo umuntu utakubasa basa kuba no shara yari yaberiente mwe kwata abantu mushanju mubase kugishara mwikirize ibada yo kushara mwikirize akashonshere cyakuranga kiyatireho akukushara so mwana mukoresho bi weno kwate nyamo giguruza abantu abashemere kuba abantu we bagiteka kuba Ruhanga nakimanya ngo hino muri ito abatakubasa kugura kanyama hino muri abatakwebasa konka kateraho umuhando gwe mutubase kufuna chance munito tubase kushemerera nabatahi kandi tere mukusosora abenje tusosora teri mukusosora buri omwe na no buri omwe ubona umusilamu ubato umusilamu noine kumuhereza so abakugishisha mazima omanyingu omumbera zo kushisha ibada yo kushara ico kintu nshisha ibada aho kubashe okumanya ngo ico kigwiro umuntu kuguza ekuguzente ezeze kabe ni wowe kawe eriye yawo wajishara ogesharire kugizwa kujiguza amini kujiguza obogisharire you know ogishazire aha id other yes aho kuba twine kwantijisha ngubano guza oruhu exactly karuho ruhu kebe amahembe kebe ebirenze amaguru toine kubiguza mbwen byona ebirikuruga ahantejo ningembuzi ninga entama toine kubiguza no bigababuga yes so ibada ezo tukora harimo ibada yo kwishuka nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beno kusara nabi sallallahu alaihi wasallam aweshonga natugambira nti man salla salatan wahida sallallahu bi 10 ngowe naro ayasarra nabi sallallahu alaihi wasallam umurundo gumwe Ruhanga aba mayika no bamushabire mirundi 10 bamushabira emirundi 10 hakuba tine ibada yona hajatawaki hari nyowe nari sheikh yowe na ayarakagambireho konka atakamanya kacenge ti haro ibada yona Ruhanga yiyagiseho n'abantu okwiyaho iyo kusarra nabi wallahi obujurizo tubiyanga hi Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala tugamat inna Allah nyowe mazima nyowe Ruhanga wa malaikatahu naba malaika banje yusalluna ala nabi ntsindike sara enunji aha nabi sallallahu alaihi wasallam
yagarka yatuye hanangiriza ngo ya ayyuhalladhina amanu imwe mabakwikiriza imwe bikiriza sallu alayhi wa sallim taslima nimwe mbase kumusara niyesho ngabo cyane tugamira ngo owe na yasara nabi sallallahu alayhi wasallam urusara rumwe rahangana ba marika nabo bagambira ati nabo bamusara imirundi 10 mbe ni iwe niwo atakwenda niwe marika bakushabire ho birungi iwe niho atakwenda birungi bya ba marika narahanga nisho ngabo achimba tugamba tuwari bembera yako sara nabi izo bankirira sunna zoro wakatano haroko kusara nabi mirundi minji kandi wa musara ukashaba cyo kwenda mukama nacyukereza aza sheyina nyendaho oyongere kushobora abo kuba bamwe tiba kumanya kusara nabi ninja nicyo ki abamwe bari tonga kandi bakukimanya abamwe tumukimanya okusara nabi nkoko kure tusara وكتانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى من أقوم أكون كوكسار النبي هذا كما يساتك كمانيا biri swalaye wotakumanya tahiyat swalaye neriyaho neberiye aho kuba kwemerezaho swalitano ebyo byona atayatu ino kuba noje so kikumanyisa no bano no sara nabi niyeshonga nabachi nakugira mu bintu biri manatore ibintu ebyiteka swali yiteka okuya oyayo mucyara aruyire ruhanga kam excusinga those days as a period izo ruhanga ka kwexi koko mushiji itwite twine shongere kuturemesa kusara teriyo kunkano ukimanya ngo Nabi sallallahu alaihi wasallam akashtamina basahaba beye yababuza kunkano manyo umuntu omoro numanyo umuntu omoro arukerero kayo rucucu basaba bagira ngo nugo atine sente nugo atine maka nugo atine cyahine Nabi sallallahu alaihi wasallam yabagira ngo omoro nugo arije omisho garahanga yasiri yahire yo sadaka zeye yakora hija yasiba kunkumu ibada zona ziyakozire hatari munangwa niki ranga kiye ikiriza teka iwe ariyokwe aguzire nyama nara ajigurize una mazima yere sadaka birosha zirente kona sadaka yawe tiyafera bisha ibada tuwajita noba wayozi omwenda ukana umitaka mbeno ogogomoro nuwogwe arijo mishogara hanga ibada zeyo ruhanga atarazikirize kandi bo musaka kora bukimwe cyona ukashanga akageza buri kimwe cyona yagezaho yakikora yazamaka ya kora hijja yakasiba okwezi kwa Ramadan akahaye sadaka komeka mizigiti konko shango wa Allah subhanahu wa ta'ala mishoge toyineyo nangwa icya kabiri nuwo umuntu arukora ibada zeye ngo abantu bamurebe riyanas ngo abantu nywaje tawo nyine sente ninte nimbaso kushari 10 oshango umuntu naciye yagarra munaciye hanaramu hatuko yahanura omunshongezo ngo batahiwa bakurebe ngo iwe nokora munonga no mangu niwe nokora busha wallahi mbeni bihanangiriza itoto n'abakora ibada kebe swala kebo kusiba kebe sadaka wallahi tukore imana no ihtisaban tukuteka nar tukukimanya ngo mazmo omishogara hanga hari impera akube impere yariya kutura ko mishogara hanga twabiri twabakozire ahabo abantu batoreye bahanga nito mishogara hanga naza kugira ngo ukanunda abantu bakurebe bakakureba nango bakusima mbeno okusima kwawe kwakuriyo mbantu nyote ndakusimire kwabuka kumumunsi so teka magaragawa ibada yona yoraze kora ukikuru rukumanya ngo mazima najikora abo haruhanga najikora ngo ruhanga sime tunateka mu bantu bandebe tunateka mu kweraga tunateka mu mbera yo kubangu ninkore nshobi izira yite ibada zanje icyakabiri hagitawa mu ibada zitwine kucenga ibada yo kushoma Qur'an ibada yo kushoma Qur'an nayo ni ibada aho kuba natugambira Nabi sallallahu alaihi wasallam ntu ogwene yashoma Qur'an akashoma leta emwe na arf
umuryango tukugeta harufu no muharabu bageta harufu so owe na yashoma harufu emwe mu Qur'an rahangana mha impera 10 buri harufu teka wano soma al-Fatiha abinje mtuja kwekwasa ngunyoti nkumanya kushoma Qur'ani ngunyoti nkumanya kushoma chi okeshanga nguno yekwasa nguyo to kumanya konkoro kusaro kuma kuri wallahu ahadu ikhlasu tukujimanya okeshanga no makuru a'udhu bil falaki surati al-falaki surati an-nas konko kebwa nguwayanga kugishoma ngumazima ne migisha na rempera nizikuraba kandi tuwebwa no mangu washoma ezisurisha tu burikasheshe no mwazi durahangana na kwetantaza amisho mabi akwetantaza naza nane emsiba yona nisho ngamu madhkari zo mukasheshe adhkari sabah wal masaa ambena adhkari nzete okwishuka ruhanga ninga sho kumtendereza ngwano dushoma ezesura ruhanga tari kurebesa kisho mbene ari yakwentantaza oguwe na rukurebesa kisho kibe oguwe na rukoro bulogo you know wayejema mbene it is like nbajeta vaccinating nbajeta bata mbene okwejema ukashanga wayejema oburire butaka kukwata mbene wano uzishoma nofune impere cyo konza cyabone cyo kugishoma ecya kabiri ofuna mugishangura hanga yakwetantaze ibintu nkebyo ecya kashatu ofune impere ngo haharu kukurikize nawe natunga impera kandi ugaruka mutunga w'impera na stante ka kwijo omurubaje teka kutambarira una nene mango ogo muntu agumire mbene tureke guma netwa nyoma nari twegaya adhkari nari okushoma Qur'an n'ikintu kikuru omagara gitu habo enshonga nkezo zinabagambira tushome Qur'an tubase kugicenga nawo utakumunyo kagira ngo irizo banafuna yose kakaguma aza tureke guma twekwasa nashe na n'kikanci hire cyumwe aja tawo n'ubuswa kugira ngo nyone kira kubandi bize nimbandi amurumo ngo nyobire bwa sekatimbwine nyowe mbwentuye kwa seshonga nchenche konko yigwa ngo no mwana omukana abasa kwegesa kandi tugaruka tubanyuma exactly tugenda tugaya mwana abasa kumshomesa konko mwana gwe naba ayigirebi nayigirebi bijya wishonga nugo mugasha wacoka muteka umwishomera ukamayangwa ngo mwana konko je doya yakushoma ni yaki wamubuza ngo je doya kushoma ndaba gitemisa ishomero niyo kutaho munje niyo kutaho umuzigiti niyo kuta niwo kajikoperaho abo muzigitugwanye kuri ya Masjid Alliance kabagira ngo abakuru ntukira kugira ngo umwana nabasa konde batakomanya iwe mugambira gumabiye shongo iwe uhurikize omumagizo bene okoraki niwe bukwato basa kubicyenga abwesha ngo wano bicenga nikiyambiwe ahanseji hano mwimbura tureme gumantwegaya tushome Qur'ani tugicenge mbeno tufune impera zo kuba ntushoma ezo zona ni ibada icya kandi charity na sadaqa sadaqa eji abinci tukira kugira ngo niyabakiga naro okha ebihembo tuteka mu nibyabagiga bonka la akuba umwe Nabi sallallahu alaihi wasallam akarna ba sahaba be bayaho bashitami bamubuza konkashi abagiga kabatumaraho emigisha yona kabatumaraho baraka kabatumaraho empera bamagira ngo barazo mu jihad nguturiya babagira ngo barahayo sente nguturiya bagira ngo tuze ngo baya itwito aboro ntuza kwayo ki Nabi sallallahu alaihi wasallam akabagira ngo kugira ngo nabahayo kugira ngo imutumurafune kimurahiyo yabagira ngo imukimwine ukora zaadhkara subhanallah alhamdulillah Allahu akbar niwe noba wahayo sadaka echakani umuhadithe ndijo mu ibada yo kwayo tukugira ngo nesente nyenda tuciheyo konkana bo woyine sente woyine cyaro tukika kwanga kuyaye cya bitanu kaciteka akubarangani wakorire binji ibono umukorera ki kandi ibyo nabitukayo ntubahayo ahabwarahanga tukumanya ngo imbera yona ne kushanga ngo watambura mu magara genseji rahangara niwe natugambira Nabi sallallahu alaihi wasallam arukutugambira ngo al-kalimatu at-tayyibatu huwa sadaqa ngo mazimana ne bugambe birungi ebigambe bitugambe birungi
asadaka nayo nere sadaka wagambira omuntu ekigambo kirungi nayo nere sadaka mboshi ogamba ekigambo kirungi hine kikwatanisa na sente notahayo no wahayo ekyo iwe kyokubasa nicho kugira kebe na salam akubi salam yonka nemirembe no wagambe kigambe kirungi yes smile yonka neri sadaka smile yonka akuba nabi sallallahu alaihi wasallam akavugira ngo otareba mutahi wawe omufesi onyigire otareba mutahi wawe mbwenu oyininke kiniga nisho ngabo akino shanga ngo mutu yaza kura msi at least nata ukasmayo nono mangu no chimangu naya hayo echo chiwe cyakuteka teka ngo niki konkomisho garanga kiri cyangwa okura msi muntu na smile no yeshanga ngo oyo magara genseji face ya wetine wrinkles okura toka kura why because ever face ya we is smiling ever smile awenshonga ngo ruhangana ateka wo na kalaita face yawo abashanga you always happy no shemiriwe so fatabasa fatabasa mugume musmiling mugume mwereke happiness mbeno amashemero na rukundo abashanga alkalimatu tayyibatu sadaka mazimani kigambe kirungi cyo wagamba nere sadaka so esente zitakatumara abazine baseyo kandi wazine wowe ino mutwaro kumango go mutwaro ne balance okaye cyachukuru iwe ni waranga nakutera mu ebituri oyina kawumbi oyine million za account kampe yo mutwaro ruhanga niwe nakureba abunshonga ngunoza kweshanga akakunka kuwa kwata ukahayo karikachi kandiranga yakwire bingi uza kweshanga mukamati yakasima habunshonga oyine bingi toye cyo kubikozesa konko yawo yo mukodo azo muntu mukodo rangara kacyango go muntu mukota kuza kumihingura uyo shanga iyo seto yo mukodo egambo yo mukodo tokaga evo yawo okazire mbena nebuga moshanga no tukurugaho kantu nuza kweshanga ngumazima omuzeji na naranga takuza kusima so omumbere gihaja tawa tuchenge embera yokora ibada ombwishira okay barakallahu fikum nani wanje ninja wahora mazima tufe mnonga okora ibada zona omuringo gishire tubaseganyura mu cyango mnonga omunsomo hamwe na ahera twaza kubanza tuze ukacyo homo tugaruka batakaruga illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah إبراهيم خالد الله إسماعيل الذابح نهينا 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 Igana katwanyisi Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko zururimi rwawe okutungura no kutamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe einamakuru music nungi obuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa Radio West omanyiso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatkwatira Radio West aho rihona mbarara igana katwanyisi kabare 94 katwanyisi 3 Masaka igana mukaga katwanyisi mukaga Kampala 95 akatonyezi 2 Fort Poto 91 akatonyezi not Radio West Gambambre. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, Building a Lifetime Together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 354 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Abantu batungamo Rubare, Miramahil, Chitwe, Kabare, Rukungiri, Mutakafera Kashiketini yo Mirakongere, Abab Hoteli Rubare. Every
byo kwa mukagoku kutandikana shayi kumizo mwabazyo abeshongozi nyamwingi abarimu Chosen Becky na Chosen Blood eno kapya hata gwetulo nywele yansakate migone ngweri hey abantu banga balungi mwenna aberubali nze Chosen Becky mbayite nakuza mwezi nga 14 omwezi ogw'omukaaga tugenda kubeera omukasiki keki ni hero cha Radio West ngenda bakuba muziki mwije tubereho nimbarinda nimbakuda 14 omwezi ogw'omukaaga akasiki keki ni hero cha Radio West hey Chosen Blood Tuliao akasiki keki ni hero cha Radio West CJ Champion Kid Master Rank Vibes Man Roast Vin Vado The Giants Band ba DJ bamani na ba MC bamani nabana bine vibe ni baba baruho nabahereza ba Radio West bona oktamu nshinjo mutwaro ojetere pate mpaka last okubukinga nebikushiraho tera note mushanzo 82 note mukaga 15 nshanzo na 8 Odwo kubanza ekindi no kubasa ku ari tukweta okuchendeza kukozesa embaze tukweta hormonal replacement therapy abo kuba hina bakazi abari kwa bachari bakwa bakuzire abajira mu menopause konko shanga mu benda ngo bakozese hormonal replacement therapy bagume bakiri bato nkachurraho na David wa career ni babine risk yo kubasa kugira kansa y'ibere Nehinda illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Zabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnano wanjena kwa chira yonka humurako dekati kumizemu na programu yetu nyamronji programu yetu Islam Live aha TV West Studios nchiri hawa salimosa kan nyinemo Sheikh Muhammad Ali Sururo imam wa Masjid Alliance Al-Nur omrika koba ambara kana wetu ayegitwa ho Sheikhat Umtesi Shamira director wa Pedico na kwa chira nyam atora salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mnano wanje omurama gweri zoba tuine ogwa ibadat atwareba types ninga shemiringo za ibada akantu ine kubantu faye munonga okuzita omunkora okureba ntu abasaganyura mu chango munonga. So tutakagira mukahumuro twatiriyo ntureba ahanshonga ya sadaka twareba ngo buri omwe wena nabasa kuhayo oba ni sente oba ni kiburi mu mugono murungi no basa gukora kebe salamu kebe ki noba neba yabanka sadaka akani mazima noba noza kuganyura mu cyango mnonga noba noza kutungamo baraka ningashi emgisha nyamwenge. So deka nze wa Sheikhat Umtesi Shamira director wa Pedico na wayongesereze ahanshonga ya sadaka. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntorum tushob kusimarhanga ayabasa kandi kutusyaha tukiri abahureire kandi nyongera kusima buri muntu wena arukwata programage aha TV West kuigumana hagira because kutukugireba twine kitukugiganyurwamo kandi twine ekiye kutugitaho itwenka abasilamu ni kusima Madam Hawa ahubwo gumano twishuka kandi tukagira because okwishka kanisa no bwikiriza tukugira ngo ntubishomesa ngo ntubimanya munonga konka tugeze aho kugira ngo tugume tweyusiye obumwe no bumwe naye atakukimanya basakora ki kucegereza aha muri amagori izoba sheyi we bari gushomesaho kandi ahashonga ya swadaka swadaka eji ni teka sheyi
abantu bine kucyetegereza ngo ne yabura umusiramu nangwa natari bebe natari buri omwe twena because ejinembe bo umuntu eyakora ayekondeire cyete charity okwayo ukureba ngo kugira ngo waboine cyango ko kabinyo bagamba sadaka uri ko muswadaka turujariya uri kuciro muzaka tutanchakaga hakigambe cye ekikutugita twena waboine kantu akora kubasa kugabanaho na mutahi wawe ukamuteka kamwenyo hamatama nyo ko kungwasa kushobora muntu ekintu ekike cyoine konko kareba mutahi wawe atiniraho kimwe okakoraho okamuhaho okamuteka kamwenyo kahi ahamatama nekibasa kwija omumbera ya donations ombintu bintu either waho mwenda you have given us sadaka kuba wajeka yaba takoze ki atajire no basa kumuhomba byo kurya no mo food umukwate kitocho gente nyokanyo no rutoke shemera kayaza kuri arenjaro kwate kitocho kore ki okimpe kuba echo nico cyo yine cyawe nico cyakuyamba kugira ngo yambawe ondijo so ejon swadaka hina bine sente ndo wasa kugira okuwampimira kugira ki yakushaba umuhe echo wabasa so mbwenu ntekateka ngo eche kintu necha buryomwe because nitekateka twena ntumanya washemezo muntu ataka tunjire kuri yo kushomerero kwinji ni wari kubanza wakutunga kandi to Qur'an garike tushomesa ngo waha omuntu sadaka ataka jiganyuirwemu ni wari kubanza wakora ki wajiganyirwa ekikumanyisa ntito twekomere munonga aharya ni nsasira bari yaba batakora sadaka wallahi ni wari kweri azamanya ochikomere byawe byinji twine ba taibita benchirize zindi nakujya ntinyoka kampo bujurizi noreba so niwe wayetera umutima ukareba izobera wahereire kuhaswadaka binafsi umutima gwawe gukunzire ojyanti kangira umuntu unashemeza nakacha kinyine nintekateka wayetera mutoki niwe hine cyangwa cyo watungire wallahi washireba kandi eshonge ndijo soda keji neiziro mbintu byinji kandi ito mu Qur'an rahanga akajemteko hawa hino muntu ayashire aha level eyo kugira kandi ikintu cyange kiyahanka sodaka cyete sodaktur jariya wachireba kandi we hataye komo uko mu buke kwatara uko mu kwataki konkara hanga yamstwira mu madara aina mwana twine nitekateka sheyi omuziki mwongere kushomesa empenda yebye bintu waliwo ino muntu aine kuba na hazaka naye ngagamba zakaturu ngandukira mu zakaturumari songa waliwo hine zake enche ine kuba nakora ki mushime kushomesa je bintu ebyo because itoye kutambura no shanga umuntu atagino idea we zakakadigira bagiga bakwevuga kumbe nwaye komero mboro because abo kutureba n'abampurikirize ece kintu cyo kwa ogwo nje cyo kureba Qur'an ekaba so trick ahashongejo ngo buryo yaneha omukono gwa buryo gwanu guha ogutugwina no kukigezaho no kucyetegereza ngo ngate bikahinduka cyo cyo kureba bintu mubyetegereze washireba ebintu bikahinduka ebintu oriya na reto mwenda katambara nkaka kujyanta ati nakakwera mukamera nanyuba manyungu nahaye hine achikwetengeseza umurembe trend bakireba hawa omwe otakayanga barakuteka mukamera ahabwe bera hawa abantu bakasisikara bazanira umusodakisi z'abandi zibura kuhika hisikuza
shenka ntakucire kiri enyuma aho twakirebaho yes nko kuwagira abamwe bazanira omuswadaka z'abandi aho kubati yidye hwire abamwe babahirente okugabira abandi bambyacaro naje konko hina bagenzire baguze jenyama bagiguza abantu bagishara kabeyi kilo letezi so bashanga ngo bashisha iki hati niyo shonga kamera hiskwija zikakora ki zikatahiramu koka swadakera kucira oburungi wariyo kwapurikirize okiri kwenda kutungamo empera yawe ehamire neja yiwaheso mukono gwa buryo busheta kozere ki tamanyire nyonye no muntu nishabaranga musime nisabaranga musime honorable titumuna biwabifuzi no honorable witu w'abisilamu kawesa bashir nshabaranga musime mwana no musigazi konka we nabasa kwekintu hina borba oyina naho churere wallahi so kine kutwegesa ombintu ebi mbwenu omuntu ariyo kwampurikirize ningashaka kutureba ebe bintu tugume tubyejuse nibuza kututasya iguru wallahi obwo muntu buke obutwakweta tuti kandi hine kikubishisha nakyo kandi kigambo swadaka noza kumpe kintu erizo enyo ina yakinkozira hawa no mayanyine abana bindu kureberere fuzi ne fakazi aza hina yampiro bunga konkankanta kabushikiza center nkareceiving simunkezi ati wamsima oka tutunga mabyo kwega tutunga mabyo kwega wano ha echo hina bakugira umuntu akwe kintu nguwakiri nintera omuranga ndukubagambira ikintu iki omusiramu ampurikirize natari umusiramu konko ino mutuma go kuhayo swadaka iwo kastoza kwa swadaka ruhangana baza yakebera umutuma gwawe niya deka kuratiriza utakaremeraho ntikandi anoza kwita empera zawe noza kugambiriraho noza gukoreraho kutekateka gwita ki gwite swadaka yawe hawa okwate bukade 10 bukufere busha wallahi wakireba waha swadaka sitamu munju yawe gamba narhanga wawe sara yera akibiri akubasaho ragiteke aha kwara kugenta hate umutuma gwawe washamera wagita nkapiduko otebekane nacyo hati piduko kwara kuriya zamanya yari ya swadaka zamanya omushango guryari yinye kandi hinaye kuza gushashura nane cy'abantu bakimanye zanu no muswadaka z'abantu hina ho kuza kuzishashura wallahi okay barakallahu fikum ninjamno nanje wahora atwine kufa imunonga okureba kandi ibade zona twazishiriza kurunja kureba ngo twajishisha bikanze owa Sheikh Muhammad Ali Sururu nawe yongere kushobora aha ebintu ebikushisha ibada zetu namaje tawa tutakagenziraho ukongera bwambya shekati mutesi nguno yishanga abantu batakucenga bwakina bahayo sadaka yes akubana bakatugama ngo mukono ogukhayo nugukiro mukono ogukwakira mboni ukora atekateke ngo wahayo bakurebe ukenda ngo bakurebe mazimese nekure nkoko nabagambira before enseneza kureba neza kusima mukama takuza kusima nishonga ajaki mteso washanga ngo nabagira abantu aba bacenge ngo harukora ibada urukumango kuze munuka konko ikomisho garanga tagikiriza uryo moro runkupe akuboka bukuru kasara ukakora sadaka konko keshanga ukabukora habwense kucenge kandi ensi nabone kucenga ntugenda tujeno mukahehe niwo bakure ngo izina ryawe hirgambwaho oshanga ngo wekomisho garanga jant abantu bakagambaho mbino wenda kugambe hochi wallahi wenda kugambe hochi nchenshonga ngabacha Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti afaman qana mu'mina kaman qana fasikan la yastawun tumazima ugumwikiriza arukora ebintu arukubicenga natari mwikiriza tabakashana nyowe yahayo ngo abantu bandebe
na shamira yahaye abantu oba byahika oba tibyahika konka we yahayo niyayere kugira ngo nishaba mukama kinahaye ki story kache briefly hari omucyara nangwa sheikh yakisomesaho mu khutuberi izuba ngo omucyara karwire kansa ejo yayishanga ngo bamuhe obwire buke basharaho ibagoye ya hiring a maid abase kumureberera paka harafe konka ko kutuba turyaho kushanga ngo ryaho kugira ngo shamira harakarimo haza karaho akasente nogenda nokora nkuko omucyara maid kubashangira akashanga ngo akayarga kuzara 2 months baby kanda karimo nakenda kurebera umwana weye na family yaje ngo bantu munyoti nyine sente mukatu yaboro kunka nkorenta muzebe agenda umwana wanje agenda ukore umwana mutsigire nguko kushanga bikino barika abana babe nyuma bagende bare bakore babase kusinduko ubureberezo bagenda bakurunda cyo omucyo gwakahikayo kunka boss weyo mukazogo yaribo mucyuburu kwa kugenda umutoyi acererwayo acererwa kongo yajana yashigenda kunko go mucyuburu kugenda umutoyi acererwa yawachi nana akora kisha yamubuza tkonka ko nogenda umutoyi ucererwe ninki omucyara yamja ngunanye ndio mzire ngambira nimbasa kukamagezi yuno maya chinduho yamjama yankare ko mwana w'amezi abiri hatu buri kugenda ni manje nzire nikamura amabere gabagareke kunshasha omukaza akakwatwe sasi yakwatwe sasi tona mazima kusigo umwana ngo wiza kureberera nywe aina magara macho mu nsomu wese nagirebere je yagambira hwiba kiyamugambireho yamushaba ntini kushaba mazima go mwana agarikeyo areberera umwana we akakuzirika contract k'imyaka 3 yamushaba ngo atasita kasenti k'imyaka 3 akona kamuhereze nito tubarenga sadaka twine bitwayamba kara kunde aishagarike atukore nanchiruhobi kana nantachuru wona we no mukozi opportunity banze kugiherezo bakwataka sente bakamuhereza k'imyaka 3 umukiyaga konko mcharogo hakarabonjira nka few days kurujira story yatanka kufuna utwani yatanka kweyogeza cyangwa umukozi tinkumwenda yatanka kusimu mweni ya amagara ya recovering akubukorede bakaba muyire neki konka harabero bwiri bamjira ngo tucinikaza aha bwachi akayo sadaka yeye nguzi kuyamba umuntu na n'umutima gumwe mbone wano wenda rahanga amagara go muntu amagara mwana oriyo muntu hatarona nekikatu hatarona nekikatu konkara hanga akarabiza sadaka yogo mwana yo mcharogwe rangaye mbone wano wenda Allah subhanahu wa ta'ala akumarire bizibu byawe nonda mukama acenge nshonga zawe niwe hayo uhire yo kumanga mukama ro kara kusime mbone mukama wenkana wara kuzumura ajetawa ebintu bikushisha ibada zitu zona noza kusara usaje busa uzakora ki ukorera mbone ibada zona shanga wazikorera busha icyo kubanza cyabiyona wano wiba nubwita ikintu cyona na mukama ashiriki wallahi binji tugenda ahantu tinda identifying imyanya y'abantu konko shanga umuntu nyewe ningendo wanaka no kumarire byanje oyibwe yakuresire no yamuresire wallahi abantu mje no mushiriki mu gitara hanga nyora ibyarahanga ne bicererero akanzo wanaka no wakora husiyamu no wasamari aho tera ho mwoga bahata bashija murenje serize nabashije ntwende bintu bya samare ntwende bintu bya akuba tuteka ngo rahanga ngo biyeye ne bicererwa agahanga noza kusara usarire busha noza kusiba usibire busha akuba natugamba nti la tushirku billah inna shirka la dhulmun adhim surati al-anbiya nakitanchiraho henyine ngo rahanga natugambira mutarengitaho nekintu cyona abwensho ngo kungitaho dhulmun adhim mazima noburyangatansa obahangu kora gitaranga na nekintu cyona ukamaya ngo ninza muzikiti nsara nzachachi nsara kunga hine yinkoyekomo nyine yinkutere kona enyimo ine obusisira oine ebyibo oine yo abari kurebera monti kaze bandeberemo eco cyonka shisha ibada yawe ko wabantu kimango
hine hora rarabiri nchigambinda. If you know like there is any place that you have ever passed by, haba haruhu ajiri agaranga tora shahada buchirikari ujikarike byona byukora n'ubusha uri mupanya byona byukora n'ubusha mbwe tuehari ogita ekintu cyona na mukama ecyakabiri ecyamuhera kirikatu ecyamuheru no kushanga ngo omumbera zona ibuno hakanisa amateka garahanga nibagambira ngo arahanga natugamita Ranga kore bye. Ka kore byanje. Na nyenkore byanje. Kandi hadith negambe anti manya umurembo gukawa. Gukagure gw'abana be. Bikabitaru hatu y'umurembo guna. Genda no murembe konkomisho garahanga uza kweshanga umurembe wasigara. Okay, nakamuheru. Akamuheru. Ekintu abantu kibine kumanya bona bakora swadaka. Tuyiye muri ya. Kabandebe. Yes. Kabandebe ji eriyo netwihawo byona noza gukora rusha. No makozi yo kandi ko omushenyi. Twiyeho gukora kabandebe. Abaturikirize mu kitware nke kintu cyo mugasho. Wano hayo manyesho ngawe nci no hayo. Umanyesho ngawe nci wa hayo nike cyo ratungemo. Na. Okay, barakallahu fikum ninjamna nanje wahora kampani nkine kibayiga on program weji. Twine kufayo mnongo kureba ngo ibada zone zo gukora reba ngo no zikora ahwa Allah subhanahu wa ta'ala zikore ahwa Allah subhanahu wa ta'ala okusima na no kamo empera ninga shibaraka ebi byakabandebe mazima noza kuba washisha sadaka zawe zona so hanazgan hawasali musana nyinemu Sheikh Muhammad Ali Sururu imam wa Masjid Alliance Al Nur Kakoba kande na nyinemu na Sheikh Umtesi Shamira director wa Pidiko owe turi kureba nshonga ezikwatene na ibadat atwaza kubendeza okurara kurunji wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Allah Ibrahim